Maya pagat panapon po, pigunaman tayo po ngeni ingkanam ng Aldo Novena, parangal king kakatamong patulunan ni Santa Monica. Talakad tapo at magkanta king dalita pamuklat. Siklawod tapo. Ginubos niyan mo wari pong labi ko. O Diyos ko, sumawop ka po kako. Ligaya king Iba at king Anak at king Espiritu Santo. Pamanisi, itamongan po. Ginukong Jesucristo, Diyos ning kayapan, ipaning pakalulu at ginuning sablang tula, ikang sasalpantayanan ko, king mabilog kong puso, ikang penaligan ko at paninasan, kisablang panganib at kalipitan ko, at ika naman impalsintan ko, ketang hanggang agyo na ning pakakalulong lelangan mo, anti mo akong esukat marap, king kakamal-kamalan mong kayatasan,
uli nindakal kong kasalanan, ama ka sumami ka ring malamata mo, makasakab ko ka ring malabitis mo, ani ko sisising, manyawad pakalulu, ang pampatawad, king sabla kong kasalanan, uling balo kong matalastas, king ika kapilanman, may isakwil yung pusong sisisi, at magpakumbaba, at uling balo ko naman, ping ika, king pamamilatan ding santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan, mga intuliran, uli ning kailan danlub, at kapaliwasan, antimo impamagkala mo kang Patricio, at Agustin, asawat anak ng Santa Monica, alang-alang king masapsap pakayadwanan, nakeka at alang-alang naman kinda kalulwang bibuna king ulira. Magdatila ka Jesus ko, pagkala mo sa ako yung patawad, ning sabla kong kasalanan, ayadwan ko kaya ka kaniting nobena. King pamamilatan na ningindo kong Santa Monica ang pagsantungan ko, ang pating sabla kong kabalatungan at kasalanan, amilabas king maragula ka babanlob, panyawad kong ang tawad kaya ka, at nga ako king sisisyan ko, misan at makalilibo, yung pamikasala ko kaya ka, at tatanto kong matibe, namiyuman mikasala, king kasawpaning kaya kang malagrasya. Pagkalam mo sa ako, yung pamagparating susuyo kaya ka, ang gaking kamatayan ko, yung pamakikasi ko kaya ka, at malmong grasya. Akal manda kang akit, ang panabangnan, kayan king ligaya, kaya bening Diyos, sipat, espiritu, manggaman king alananga, yanasa. Panalangin king Aldo, ka Santa Monica, itamongan po. Maligayang patulunan dingindo, o Santa Monica ng asawa ng Patricio, at induning emunanong doktor, at ipaning Santa Iglesia ang San Agustin, ining mayumuming pamagdebosyon, darawan ko kaya kaiting nobenaryo, uli ning pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, arapaning ginutang Diyos, karing kalulong mabibingbing, ang pompeng anak, aming asawaglit, uli ning kasalanan, abinarang kalulungkot, din pakakalulong, indong masipit, magnasaking pangakabus ding anak da, o maligayang santa, ang patika, balo mong penibalan, ing pibale-bale mo, at katubale pa, king kalaro mong pamanyapat, king kabanalan, at ayamuyot mo naman, ing sinta ng Patricio, sadyang palpimwa, king ganakamo, kamong lob, at kapibabatan, at i Agustin naman, apanakomwa, naman lub king lugod mo, pamanalangin, luwat, pamagpenitensya, inyasat pigmulalan deding meto balayan, ng pibale-bale mo, uli ning karatunan at pamiyaga-agayo, at uli na naman ni masampat mong pamanaral, karing katubale mo, magdatila ka, malugod mingindo, balikdan mo naman sa ding pibale-bale mi at katubale, bana keman mong dumaton at mikakasundo, at esangan mayuyuman itang karatunan, ang masakit ng penabilin kaya kataning ginutang Jesucristo. Yapin itang karatunan na pepakit mo kaya kami, king pibale-bale mo, panyawad mo, yapin nitang karatunan na pepakit mo, kaya kami pibale-bale mo. Kaya sakit ang ganakang bininyagan, abinaming kami nistilan king B80, kanitang pamagpenitensya at pamibabatang makayama kang Jesus, kanitang pamaningat at pamanyasat, kimpibale-bale, at lalong-lalo na, kanitang pamanaral karing anak, aantiking mga lati lapat, malalagwalang amuyutan, inyapin mo ing demonyo, pisasakita nung siran, daptan mo sa aking ela mawiwili, king kaparangalan na kapad ang bina, ning kayanakan, nunemunyela king kalarong takot king Diyos, apan ibataning tunay kabyasnan, bangting upayang king pangabyeming mikakasundo, at misasanlob keti, apalaran ming miyabe-yabe mo naman, kayang banwa, antimoing pamiyabe-yabe yung ikong ningasawa mo at anak, at kanita, itangan adalit tayong kapuryan king Diyos, datang king alananga, yanasa. Panalangin king Canamaldo, ing kalukan ng Santa Monica, itamongan po. Maligayang indo at patulunan ming Santa Monica,
uli nawarin nitang kalukan, ame ngayo king puso mo, king pamakiapos mo, king kalukan ng Jesus, sa king agyamang nawa-nawa kapag gabi, eya mo rin minggil, ing puso mo, king bandike ti sulip, nune bagkus, tikusan mo at pemyeng keraklan, karing salanta, bakang may kapabigbangnan, dunwari sa, king pibandyan ka rin banwo, magdatila ka sa, panyawad mo kay king Diyos, masap sa papamalsinto, king kabanalan na itinan, mabiyasa kesang magi sa usig, at mitutula ketang ilugod na keke ning Diyos, at ena kesa magnasa king nanamang bandi keti yatu, nunebagkus, mabiyasa kesang mikatas at manlimus, karing salantang kalaruan ning ginutang Jesucristo, ketang hanggang lalabis king pagkabiyemi, pakirasan musakya kami, malugudaindo, ing grasyang itinan, pati na ing yadwan mikeko, kaniting nobena, nung makaligaya king Diyos, at makakayap naman kaya kami, yanasa. King kataymikan, sambit lanta mo po, ing grasyang buritang nabangnan, king pamamaylatan ng panalangin ng Santa Monica. Ipamiyad siyo kabanwa, misamban niya ilagyo mo, datang kaya kaming kaerian mo, mi pamintuan ng loob mo kaya tisulip pantibanwa. Bapo Maria, mit mo aking grasya, ing ginong Diyos sa tsukeko, nuwan ka karisablang babay at nuwan niya pa naman, imbungan ng atyan mo, Yesus. Ligaya king Iba at king Anak at king Espiritu Santo. Ipami at sukabanwa, misamban niya ilagyo mo, datang kaya kaming kaerian mo, mi pamintuan ng loob mo kaya tisuli pantibanwa. Bapo Maria, mit mo king grasya, ing ginon Diyos sa tsukeko, nuwan ka karisablang babay at nuwan niya pa naman, imbungan ng atyan mo, Yesus. Ligaya king Iba at king Anak at king Espiritu Santo. Ipami at sukabanwa, misamban niya ilagyo mo, datang kaya kaming kaerian mo, mi pamintuan ng loob mo kaya tisuli pantibanwa. Bapo Maria, mit mo aking grasya, ing ginon Diyos sa tsukeko, nuwan ka karisablang babay at nuwan niya pa naman, imbungan ng atyan mo, Yesus. Ligaya king Iba at king Anak at king Espiritu Santo. Panalangin na kapupusan, king Aldo, itamungan po, o mapamakalulong Diyos, tularing malungkot, at biyeding manalig keko, ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pekiramdaman, inda kalalwa ng Santa Monica, king pamibalik loob ning anak ng San Agustin, pagkalam mo sa kaya kami, uli ning pamamilatanda ilang adwa, king tangisan misa, ing kekeng kasalanan, at apakirasan mi naman sa, impatawad, uli ni malagrasya mo, uli ning ginuming Jesucristo ng anak mong, kambe mong mabibye at manibala, ang po ng Espiritu Santo, yanasa. Talakad tapo at ikanta, indalita pamupos.
kilagyo ng ipampo ng anak, ang po ng Espiritu Santo. Amen. Maya pasisilimpu kay katamungan, at syuta na po king kanamaldo ni kay katam pamagsadya para king kafiestan ni kay katam patulunan Santa Monica. Kambera po rin kay katam pansariling kapagnasan para kaniting banalamisa. Iyabe tala po ding makatuki para po king kapasalamatan daring kay katam mas sponsors para king Kana Mayaldo, Serviliano Bonus, Riza Abaya, Hazel Lagazon and family, Mr. Melvard and Mrs. Jocelyn Passion, Mr. Manuel and Mrs. Angelina Supan, Mr. Christopher John and Mrs. Serene Lozano, Samahang Katuparang Community, Rochelle and Raquel Malyari, Adela Gonzalez, Anita Hizon, Ellen Cambao para Kayang Aldo Quebaitan, Ana Marie Dizon, Encarnacion Macabali, Lorenza Macabali, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Joe and Rose Tolentino and family, Hector and Mirna Quizon and family, Eliseo and Annabel Legaspi and family, Agabe Builders, Agabe Water Station. Para king special intention daring makatuki, Madel Sunga, Ditz and Lita David and family, Felipe Fajardo, Maria Lorena Pamintuan, Marisa Ong, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Ronald and Agnes Lau and family. Para king malagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Reverend Father Ray de la Cruz, para king good health ng Norma Kiambao at Aldo Quebaitan na munamang Luis Arcongel. Para po ka rin kay katamang Kaladwa, Paulina, Leonila, Domingo Senior, Domingo Junior, Lizelle, Joseph, Jesus, Virgilio, Ruben, John Paul, Maria Chasi, Dandy, Reynaldo, Nestor, Erlindo, at ding maldang Kaladua, king Purgatorio. Ingkay katamo pong banal na misa, ngayon Kana Maldo Novena, panimunaning Reverendo Padre Omar Niño Defensor, ing Vice Rector na ning Katedral Metropolitana ning San Fernando.
Anting meto nga pamilya, mititipon tamo, kilagyuning igpampo ning anak ampo ning banal Espiritu, ing grasya ning ginutamong Hesu Kristo ing lugod ning Dios, ating pamakyagum ning banal Espiritu, mantabe ke kayungan. Kaluguran kong kapatad, ngening aldoy iti, pagmasusyan tayong kapigaga na kang Santa Rosa ning Lima, metong a birhen, akinawul king mapakumbabang biye, at biyening pamagpenitensya at mystical a pamanalangin. King saup ning panalangin niting banal i Santa Rosa, adwan tamo king Dios, ing grasya, ban itamo man akawul tamo ing biye, mapakumbaba, ating biye makatagulaling king pamanalangin at king pamagsisi. Makanyan mo naman po, ngening aldoy ti, makatipon tamo para king kapagsadyan, king daratang ng kapiesan ning kekatamong patulunan i Santa Monica. Bayo tayo pagmasusyan ning misteryo ning lugod ng Kristo, misan pa, ganakantala ring kekatamong kakulangan, at adwan tamo king Diyos ing patawara na katamo at layon pasiknangan. Gino ikaing dalan papunta king igpa, Gino pakalulo. Ikaing katutuan apapamasala karing kaisipan mi, Kristo pakalulo. Ikaing biye ami babayo king meto lelangan, manalangin tamo. O Diyos sa igpami, pauli ning lugod na keka, i Santa Rosa ning Lima sikwil na ing sabla, ban itagulaling ingkeyang sarili king metong abiye pamagpenitensya. King saup ding keyang panalangin, apakyapusan mi naman sana ing pamagtimpi king sarili, king biye keti king yato, at magtamasa na keman sana king kabilugan ding kekang kanwanan karin banwa. Itinganaduan mi, king kapamilataning ginuming Hesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo king kametong aning banal Espiritu, metong mo king pangadios, manggaman king alanangga. Pamamasang ibot, king libro, ring ukum. Ding sablang memalen ning Sikem at Betmilo, mitipunlo, king siping ning sagradong dutong a ensino,
at karindege wang ari i Abimelech. Inyang abalita ng Hotam ing milyari, minukyat yo king bundok ning Gerizim, at karin king taluktok na niti, nganong kinulisak karelo. Makiramdam kayo kanako, ikayong memalen ning Sikem, magkang makiramdam yo kaya kayo ing Diyos. Kanitang misan a panahon, may tipon laring dutong, bang pilinan de, ing maging ari do. Ngara king dutong a olibo, ika ing mag-ari kaya kami. Dapot, nganang may kibot ning olibo. Lakwan kuwari ing laro a paglanyara karing ari at karing tao, ban manimuna ko kaya kayo? At ngara ding dutong king higera, munta ka keni at ika ing mag-ari kaya kami. Dapot, ngana ning dutong a higera. Lakwan kuwari ing yumo ko at ding mayap kong bunga, ban manimuna ko kaya kayo? Ngara ding dutong king ubas, munta ka keni at ika ing mag-ari kaya kami. Dapot, ngana ning ubas karelo. Lakwan kuwari ing kakong pamangawang alak, ababye tula karing Diyos at karing tao. Ban manimuna ko kaya kayo? Kanito, ngara ding dutong king tanaman a masuksok. Munta ka keni at ika ing manimuna kaya kami. Nganang may kibot ning tanaman a masuksok. Nung talagang buriyo kong maging ariyo, munta kayo keni at salilong king lalam ning anino ko. Dapot nung ali kayo, mikaluko laring sangako at sila bandala ring dutong ng sedro ning Lebano. Amano ning Ginu. Ginu, ing kekang sikanan, babietula king ari mo. Matulaya ing kekeng ari, uli ning sikanan, ami pagkalubkeyo o Ginu. Matulayang emo nano, king tagumpe a pigkalub mo. Pigkalub mo ing nasa ning puso no, emo pigkayit ing adawin ning labi no. Pigdalaming mangayop abage, pitunganan me king koronang talise ginto, biye ing inawad na keka, at keyo pigkalub mo biye, makaba at alangangga. Meging maragulyat marangal, uli ning saup a kekang pepabal. Keyo, bintun mo, ligaya at kamalan. Pigkaluban ming kanuanan, aalang kapupusan. Masayayo, uli ning atsu, king kekang arapan. Tapat ya ingginu karing sablanang pangako at pawangang mayap ing dapat no.
Ingginuman tabeya ke kayo. Pamamas sa aking maya pabalitag pangkang San Mateo. Ingkayaryaning Diyos, kawangis nening metong nga taong atin pitatamnanan ubas. Linwal yang abak amaranon ban manintun a upahan ng magobra, kingkeyang pitatamnanan ubas. Kay batdang mika sunduking upang metong adenaryo patingapon, pe papuntala na laking pitatamnana ng ubas. Linwal yang pasibayo itang mag-aalas 9 ning abak, at mintaya king palengki. At disna na laring mapila na kataong talatalakad ka rin ay alang daraptan. Nga nakarela, munta kayo namang makipagobra king pitatamnanan kong ubas at dinanda kayong sapat aupa. At mintala ka rin. Pasibayo yang linwal bandang kaugtuan aldo at bandang alas 3 ibat meog tu. At makanyan mo naman ing depatanang. Malapit namong magalas 5, inyang linwal yang pasibayo, at menakit yang aliwa pang taong pakatalakad ka rin. Bakit sisiranyeng patingapon keti, ayala kayong daraptan, nga nang kinutang karela. Kasi po, alang mananggapan obra ke kami, ngarang mekibat. Nung makanyan, munta kayo naman at magobra king pitatamnanan kong ubas nga nakarela. Inyang mabengi na nga naning makibandiking kayang katiwala, ausan mula ring magobra at bayaran mula king karelang upa. Magmula ka karing tauling meyakwa at tauli mula ring minuna. Inyang linapit laring meyakwang megobra itanggat panapon, tinanggap lang manunggala denaryo. Inyang ding minunang grupo ilaring linapit, isipan daking tanggap lang maygit. Makanyan man tinanggap la namang manunggala denaryo. Inyang tinggap dalaring upara, migreklamo laking makibandi. Metong lamo pong oras dening tauling mekipagobra, ngarang sinabi, bakit peki lupa yula upa kaya kaming megobrang patingapon, ami bataking pali ning aldo. Aba, abe, nga naning makibandi king metong, era ka piperwiswan, wari mekipagkasundukang may bayaran metong a denaryo, alika, tanggapan mo laring upa mo at muli na ka. Buri keng upahan kalupa ning upa mo, ining tauling megobra, kuwari arapat ing buri kong daptan karing kwalta ko, magkagalang mga lalo kamo, uling maganak ako. Nga nang memopos migsalitang Yesus, makanyan lang maging mumuna ring tauli, at maging tauli ring mumuna. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Hi. Palakpakan tayo po nga pong Ginoo. Kenny ko po banta, mas malapit ko king camera. Nandin po, kabang maglakad kong papunta king Pisamban, at kabang palub ko Kenny, para king entrance procession, nako pong kasaya pakiramdam. Uling, balang lawen ko kaya kayo, balang igrit ko, makatiman, masaya, makaluwalangan ipan. Ating ko pa pimpungikit, kulang yayipan. Kanya siguro, I feel happy because of your warm welcome. O neng kaba pong
akakit da kayong makatiman at masaya, atin ko pong ababakas king lupayo, metong amaragulakutang. Baloyo po na yung kutang. Na? Nino namaning matabangayan. But anyway, I will reserve the introduction later. Basta't, nung eyo ko po kilala, ko po migagana ka. Da kayo namang kilala. Pero, kidding aside, adwa ko pa mo pong bulang mi ordinan pari. Anya pa mo pong June 6, 2023. At ding kaklase ko po, yamong Christian at yamong Arjon, minuna no pong migmisa kanako, Kenny. Pero masaya ko pong akayabe da kayong ening bengi, anting kapag sadyan nyo, para king kapiesta na ningke kayong patulunan, Santa Monica, at maragul mo namang grasyang pagpasalamat tamo, nakabang magsadya kayo kingke kayong piyesta, kaya beta labusal tamo, ring malalarawan ning Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon y Caridad. Palakpakan tala po. Anya pong malatita mo, mituruke katamo, na maulagang diling kailangan tamong gagawan, king bie, yapin ing paneta mong patas, fair, karempunganak, stong memyalong laren, potang atin metong karela ing meging unfair, patas king pamamyalong, sigurado mi patela rin. Aga nakako po, anyang anake pang mga lati, uling king mother side, 5 kami mo pong mipisan-pisan, ditak kami mo. Potang ating daratang nga balikbayan, at kay bat mamyeyang pasalubong, lalo na chocolate, kailangan hating kapatid, patas ing bilangan, alang pwedeng lalamang, uling potang ating linamang, sigurado mipate. Pero aliwa po kaming mipisan-pisan ing mipate. Baloyo po nung nino, ring penga rimi. Ilang mipate, potang ating miglamang. Uling sasabyan da kaya katamo, nung maulaga para kareng anak ing patas ing bie, mas maulaga para kareng sinulong naking edad. Karing makatwa. Maulaga mo naman ing patas. O tayo pulawen, fairness most of the time is the only virtue that we put so much emphasis on. Patas dapat. More than love, more than compassion, more than forgiveness, and even sometimes more than generosity. Fairness is a virtue that we have to maintain. O tayo na mo pulawen. Ay, o ba't patawaran kayan? Kanita, atin yan naman kasalanan ka na ako. Quits kami mo. Patas kami mo. O kaya, potang mamye ka. Dinan kayan kasi kanita, dinena na ako. Our standard in dealing with people in our lives is based on what? Fairness. Patas mo. Pero ingkutang, how do we measure fairness? Makanano tayang susukdan ing patas. Keraklan, susukdan tayo yan nung makanano ing magbalik ke katamo. How much we are compensated with the things that we do.
O tangating kang gewa at inablasan ng usto, patas. Pero madalas po, pati ing grasya ning apong Ginoo, makanyan tamong lalawen. Madalas, ing lawe tamo king grasya is how much God compensates us with the good things, with every good things that we do. King may basang ebanghelyo po, kaluguran kong kapatad, makanyan ing pisasabyan. Pisasabyang patas. Na nung sabi na ning kwento, ating kanong metong amabandi, ating metong mabanding meninton talapagobra para king kayang pupul. Nga na ning kwento, linwal yang ganingaldo, kinangwayang magobra. Pisabi da, king patingapon bayaran da kang meto nga denaryo. At kay bat linwal yang 9:00, at ine namang ikit pa katalakad, inagkat na la, magobra ko kanako. Linwal ne naman og tungaldo, at ine naman ikit pa katalakad, magobra ko kanako. 3:00, 5:00 ninggat panapon, makanyan mo naman. At anyang oras na, bambiedo ring upa, aba, pare-pareo la upa. Detang megobrang habak, pareo la upa, karetang megobrang 5:00, nabala mo wala nang inobran. Inyapin, panamdaman tamo, o bakit dening minunang 5:00, sasaying singla, at mag-complain la harapanan ng Diyos, na nung sasabyan da, ot makanyang ka. Kami, megobra kem patingapon, at kaybat, o yan mo ing ibiyemo ke kami, kalupa mila mo, detang megobrang 5:00. Kaluguran kong kapatad, most of the time, we measure fairness in terms of what we deserve, what we achieve, nano ing katuliran tamo. Pero ing kutang, arapan na ning Diyos, can we speak of rights? Can we speak of fairness? Or we can just speak of grace. Grasya. At ing grasyang pagkalub na ni nga pong Ginoo ke katamo, eya makasalale ketang nung nanong penigobran mo, nung nanong katuliran mo. Uling balo tamongan at panamdaman tamo king die, na dakala penandit ing Diyos pagkaluba na katamong lapo-lapo grasya, agyang tama ngayon tulid. Agyang alatang inobran. Inyapin, ken tayo aintindihan, ing sasabyana, nining mabandi keng ebanghelyo, nung buri keng upahan, kalupa mo, ing megobrang tauli, eko agyong gawan, para ke katamo, patas. Pero para king Diyos, makanyan yang manigobra ing grasya. Magnobenaryo tamo po ngeni. Makatipon tamo. Mekad ding aliwa, manatili la pakening pisamban, ban magrosaryo king krusada. Kutang, itamong sinimbangeni. O itamong meka kumpleto king nobenaryo para kang Santa Monica. Migit tamong tatanggap grasya kesa karetang ale. Itamong sisimba aldoldo. Mas migit tamong kailangang tanggap grasya kesa karetang sisimba misan mo king parumingo. Potang makanyan tamo po panlalawe,
Emo ing lawe tamo king sarili tamo, katuliran tamo ita, no ne tatasan tamo, pati ing ganakana ning Diyos, king balang metong ke katamo. Naisipan tamo, ingapong ginumamyaya mo, karetang mangain tulid, karetang ali, pwede. Bakit? Simply because we move around the system of fairness instead of grace. Kaluguran kong kapatad, paga nakanakekatamo ning ebanghelyo ngeni, ing ega na ganang atintamo king bie, grasyang menibat king Dios. Ating pagkalub na ngayan, eya makadependi ke katamo. Nuka rin niya makadependi kayo. Inyapin, mayap ka, makasalanan ka, aldoldo sisimba ka, ale, eyo pare-parehong tatamasan ing pali ning aldo, eta pare-parehong makinabang king patak ning uran, because that is how God's grace works. At potang makanyan ing panlalawe tamo, mas maging masaya tamo. Bakit po? Kasi king taong ing lawe na king ega na ganang daratang king biena, katuliran, karapatan, patas, alang makagyo, alang sapat. Kasi makadepende kayo. Pero potang linawe tayong biye. Hingega na ganang maliliari kay katamo anting kalam, anting regalo, alatang aliwang pwedeng ipakibat no ne kapasalamatan. Inya o yan ing ipanalangin tamo pong grasya kaniting bengi. To give us a thankful heart, a heart full of gratitude, because we see and experience life not as a right, but as a gift, freely given to us by God. Amen. Manalangin taking malugod tang igpa, amip nung kaya panalub, makiramdam karing panalangin ding kayang anak. Nga tamong manalangin Gino, mip nung ganakamong pakiramdaman, ding kekeng panalangin. Para king maglakbe iglesia, banding kayang galame, manatili lang patutu, king pakakalulu, at ganaka, ning Ginu, karing sablang tao. Ipanalangin taking Ginu. Para karing pamuntok ding bansa, maging tapat la salub, king karelang kasuywan, at obra, para king ikakayap ding sabla, ipanalangin taking Ginu. Para karing anggang kainakan alalaki at babae, ban mi biyebye lang dakilang pamibiyebye, agpang karing turunang Kristo, at agpang karing paralan ning yatu, ipanalangin taking Ginu. Para king kekatang kapamisanan, ban nung makananong tingkap tang mangayap abage, ibat king Diyos, makanyan tala naman sanang idake, ding keyang kanuanan, karing kapuspalad kekatam,
Ipanalangin ta aking Ginoo. Pakiramdaman din kekeng panalangin. Ngeni aduan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Igpa, itatagming kayarian mo karing kekeng sarili at pagkaluban mo keng makaintinding puso, baming akilaling kaburyan mo at arapating katula mo, itinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kay katamong daon matanggap ya, arapaning Diyos, igpang mayupayang tuto. O Gino, daralan milake karingain mit panalangin, pupuryan mingke kang ligaya kaniting kapigagan na kang Santa Rosa ning Lima, aying pamipatutuna kang Kristo kalugod-lugod keka. Ikatulam ya naman sana ing Eukaristiyang umeming yam pangkeka, itinganadwan mi, kapamilata ng Kristong ginumi. Ing Gino, mantabe ya kekayo. Yat na yoring pusuyo, pasalamatan tayong Gino a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kamparati at numan karinoig pa, Diyos kingalanganga lubos mayupaya, kingaldoy iti parang alad milaring kang banal, amita gulaling king biera kang Kristo, alang-alang king kayaryaning banwa. Emunanong lugod ing papakit mo ke kami kabangausan meng pasibayo, ing ketawan king mumuna ng kalinisan, at agkatan mo keng takman ketiking yato ing kalam ning tutuking bie. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe lang tuknang babye kapurian keka, at ngamingang pupuri. Tunay kapin banaloig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana retingayin king espiritu mo, ban para kay kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daong kusang lubking pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape, pasalamat ya keka, piraso ne, at binyenay ka rin kayang disipulo nga na, kwananye iti ikayungan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinwaning kalis, pasibayo yang pasalamat keka, at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na, kwananye iti ikayungan at minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang ti panamibubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketa, mipatawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, anting kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Inya ngeni gaganakan miyo igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiya ning anak mo. Daraon miya kay ting tinape ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliaryan mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakubabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan dayang Kristo, tipuna na kami ang tingmetong ning banala Espiritu. Ganakan meo igpa, ing banala kapulungan mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap kilugod, kambe ng Francisco ing kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Arsobispo, i Pasiano ing kay kaming Arsobispo emerito, iyamong Arnulfo ing kay kaming Kura Paroko, ding sablang pari, diakono, at ding sablang susuyo king banala kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling miye, at ding sablang meyango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakalulwan mo kamingan, gawan mo kaya ang karapat dapat maggamit king biyalanangga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, San Jose ing kayang esposo, kayabe ring apostola ding sablang banal, lalong-lalo na Santa Rosa ning Lima, at Santa Monica kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kay kabaning panahon, purianda kat paligayan king kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at keya, igpang mayupayang tutukagom ning banala Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanangga. Ngeni kaluguran kong kapatad, anting metong tamong pamilyang tinipon ning metong nga malugudaig pa, mausta mo kaya karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabus mo kami o igpaking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasawpaning kaya kang pakalulo, parati kang mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang panayan ming maligayang kapanaligan, ing panyatang ng Yesu Kristo ang kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostolik kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sana babaligdan din kaya kaming kasalanan nilawan mo, ing kasalpantayanan ning kaya kang kapulungan, at pamayapan at pisan metongan megpangging kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman kingalanangga. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sa kapilan man kaya kayo. Ngayon po ipakita mo yung mikakametong tamo king kapayapan. Peace be with you po, kapayapan po. Kaluguran kong kapatid, nyo'ing kordero ning Diyos, nyo'ing milalako, king kasalanan ning yato, nuan laring mayaws, king apuna ning kordero.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, banano na sanang ding misteryo tinggap mi ganiting kapiesta ning Birhen Santa Rosa ning Lima. Papanatilyan da keng magbante at makasadyang tanggap king kay kanganak potang datang ya. Ban matula na kemang matanggap king kapiestan ning biela nangga. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk tamo po sa guli. Maya pat magrasyang bingi po kaya katamungan. King kapamilatan na po ning kaya katamong kura paroko, Reverendo Padre Arnie Serrano. Ding pong kayabing bubuo king PPC, panimunan na pong Ate Bel Katigbak. Ding pong kayabe tamo king PFC, apanimunan da puri Kuya Chris and Ate Rona Gomez. Pasalamat tamo po karing kaya katamong kaparokyang migdawon ngening benging iti, ibat po king Chapel Pastoral Council ning San Jose Matulid, at din pong kaparokya tamo king Barangay San Jose Matulid, din pong officers and members ning Cathechetical Ministry, Missionary Families of Christ. At antimurin po, dakal pong salamat karing balang migdawon, mig-offer, at keng karing kakatamo pong lay sponsors. Mapilan mo pong paganaka, kaniting kapag masusyan na kaya katamong gagampanan kilog ning Paromingo, king kaya katamong parokya, maliban po king pamagsadya tamo king kafiestan, din pong kaya katamong bisitang malalarawan king dalo ning parokya ning Cruzada de Penitencia y Caridad, manatili la po king kaya katamong parokya hanggang po king August 28, 2023, bayo po itang alauna ning gatpanapon amisang pamaglakod na po. Kadwa po, matula tamo pong babalita king balang metong kaya katamo, kareta pong papume kapunta king Pisamban, ing larawan na po ning Cristo del Perdon at Virgen de los Remedios, ila pong mamasyal, ila pong lumibot karing sasakupan na po ning kaya katamong parokya. Bukas po, August 24, 2023. Magmulaya pong 6 a.m., dumurot ya po karing kaya katamong barangay. Itamupin po, ring dalana na po, reta pong kanto na magsilbi po na malwalas at midalan la po ring karelang truck na sasakin. At pangaras na po ning 4:45 p.m., pangumbiratayan naman po ing vicarial talk na panimunan da po ring kaya katamong formation team, King Vicariate of Holy Redeemer. Malyari kayo pong datang maranon bukas, ban makiramdam, pigunaman, ing biyenang Maria. At king daratang pong Biyernes, August 25, atin tamo pong grasya na ning pamaglaniya karing makatwa, masakit, at persons with disabilities, pakidala tala po keni nung malyari ita pong 7:30 a.m. ban gampanan po ing rito ning pamaglanya na panimunan na po ning kaya katamong kura paroko. At pangaras na po ning alas 5 ning gatpanapon king Biyernes, atin tamo pong Marian Talk, mengumbira tamo pong speaker, atin tamo pong bisitang madre, iba't karing Dominican sisters, Sister Antoinette Lumbang, OP, ban mamye pong formation talk kaya katamo po tungkol king Gracia ning Cruzada. 5 p.m. ya po, kwentuhang Gracia, kilob ning Cruzada. At king pong daratang Sabado, rin kaya katamo pong youth ministry, atin la pong Marian Youth Congress, magumpisaya pong alas 7. Karen pong kayanakan, at po kayanakan, malyaringan po kaya katamo na magbisita, makyabe, alas 7 na po ning abak ang gaya pong bengi. Pangaras na po ning Domingo, fiestang parokya tamo po, August 27, din kaya katamo pong misa, apin po ring makatuki, 6:30 a.m., 8 a.m., 9:30 a.m., 5:30 p.m., din kaya katamo pong banal a misa. Pangarayari na po ning 6:30, 5:30 p.m. Mass, alas 6:30 na po ning bengi, ing limbong karagulan, ding malalarawan,
ning krusada at patulunan ding chapels, kaya be po in kay katamong malapatron is Santa Monica. At antimurin po, kilob na po ning kay katamong pamagsadya kaniting krusada, anting pamanyawop king gastos finansyal ning kay katamo pong parokya. At intamo pong lilimos na tarpaulin po na mikialagang dinalan na malyariyo pong isabit, karing kay kayong gate, karing arap na po ning baleyo, atin pong magtinda, maglimos po ketang arap. Ban bukas po, atin kayo pong alage, karing kay kayong gate. At antimurin po, malyari ko pong manyinding kandila at magpalwal imahin ning Virhen at ning Cristo del Perdon. At ini pong frame, at intamo rin pong lilimos na frame, then pong maging sawop na niti, ila pong makaragdag karing gasos ning parokya po, kilob na ning 7 aldo, ning pamagbisita da po. So magkahalagaya po ini, ita pong tarpaulin, dinala na pesos, ini po 1,200 po, at atin niya pong relikya na nitang imalan na pigamitan na po ning krusada, at atin niya pong certificate of authenticity, iba't po king Archdiocese of San Fernando. Uling pipilan lamo po ring pepalwaldang Macareni po. At kareta pong bisa na magdawon pong pamangan para po karing bisitang daratang tamo po king parokya, makabuklat yan naman po ing kay katamong parish hall para kareta pong bisang mamye pamangan. At antimurin po, makabuklat ya pong parokya, kareta pong bisang mamasyal, mga di, at makipangan na rin po. At katatawlian po, magrasyaya po yung parokya tamo, uling atin pong metong abayong paring may ordinan, pilan pa mo pong bulan ng milabas, at ngeni po, dadawon ni kay katamo yung Santa Misa, kilob ng grasyang kayang tinggap. Pasalamatan tayo po at palakpakan tayo po yung kay katamong bisitang pari, Reverendo Padre Omar Niño Defensor. Among dakal pong dakal asalamat king oras pong pigkalubyo. Father Omar po kasalukuyan, ya po ing Vice Rector na ning Metropolitan Cathedral of San Fernando. Ing kaya katamo pong Metropolitan Cathedral. Dakal pong salamat at may pabengi po kay katamongan. Bayo po yung tauling bendisyon, pasalamatan da kayo naman po, king pamangumbirayo kanako, ban magmisang yaning bengi, king kaya kayong nobenaryo. Salamat po mo munang dili, kang among arning, kanako pong kabalen, king Florida Blanca, king kaya katamo pong parish priest, at makanyan mo naman po rin kaya kayong leaders, tutong kaluguran ko naman po, Tita Bel, king PPC, at Tito Chris at Tita Rona, King PFC at Kang Sir Elijah. Dakal pong dakala salamat kay kayo man.
Mikitikit tamo po king katedral tamo para king nobenaryo ning krusada potang lumipat ne po karit. Ngani po ipagkalog ko ing bendisyon. Ing Ginoo mantabe ke kayo. Ating mayupayang Ginong Dios bendisyonan na kayo. Ingig pa amponing anak, amponing banala espiritu. Ing misa mi dawn ne umeko ngeni king kapayapan banluguran at suywan ya ing Dios.